Kumatiin ro nagilitin ro na borang. Ebo. Aboy. Ebo. Ibalik ko natanga kilakay ta. Aja jolo ni di tapa male matanga ta ko lakay ta dosa ki. Iya ko natanga kilakay ta baja sa ngadina. Iya ba mo baja tanga ilakay mo bebelo na mita ko. Kasi ro matera sa mapakatatoman niya pa sipo ni. Boy. Waktu na rin na sipo. Tuli mo tanga mo. Para waktu nang kay sina si badagay sina. Yan eh. Iya ko waktu na. Ay, bo. Berarti ya waktu na mi malolo lakay na naboji mi. Sipo lakay na tuli ni tatseta man ni. Astagfirullah boy. Tanah sipo lakay mo ba iko sipoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu teristimewa Anaki Caloboti Makun Reye bersama kedua orang tua dan keluarga yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur temagang kalau risesi arajana pong Allah Ta'ala nato pada angkata raka mabaka sapole ribola tu dangata tutus salompe udani mate kari sebab minasa mola alete badan no maka tener wala retapat tu madampe masenga Retana salamakan na alena anaki caloboti makun residia kata turuk meladuangan ya alena anaki caloboti makun reye magi mati insyaallah albiningan na alena anaki caloboti makun reye dan caja albiningan na yang sakinah mawaddah warahmah nalolongan wija-wija yang soleh masoleha dan niari pabele boleh ria senge akasia singa, amin ya rabbal alamin. Tanah bodoh barakatna Allah kengan nalena anaki boti makun reye macue menetoi malakai yaro sinina anak darai rilalana yonronge yaro deeva makotoro beme yaro idi kaloloewe mamagi-magi nasi lolong atau daleta niruntuto makundrai ye maca dupeto bole panguju tolao makotoro beme kaman angkato janda yaro bure mapirang magi-magi nalolong atoy nasaba yemi tu kapang napira nasaba ang kamoba katana iya maka torobe madudai kaman ang kaduda loto ede na marigaga
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, tandiyalwe masalawat dan mapasalama lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia mancaja kacuer lor di mana atau bersalam arilino matir suri mondina pong Allah Ta'ala. Purana rampe guruta makada yupupana nak nangka apego kamu pegau ya. Apa boting atogi menre bola baru togi apalagi ko apa botingan na boleh bosiewe insyaallah masolo-solo idale na to botinge macho mana to ni to pulena. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Dan bahkan ia metoro boleh kau turungi bosie mujarraba iterima varella dongange agar barakatnya yaitu kau turungi bosie. Salah satu tempat mujarraba iterima varella dongata. Kedua, yeko akak nikai boting mujarrabato tu diterima parela doangenge nareko akak nikai boting. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, teristimewa nanti calo boting makun raya. Tentuna mapa mulai baja paja ni anak darah. Ya. Paja ni anak darah mapa mulai bajar. Nari makan naro calo boti makun raya. Pakasingin nak niatmu malakai. Ya. Pakasingin niata malakai. Nareko malakai ki niata ibadah karena Allah, insyaallah lolonga ki mataru apalang. Dega enggak sia-sia. Jadi innamal a'malu binniyat. Ya. Segala amal tergantung dari niat. Maka niatmu malah ke ibadah toh? Alhamdulillah. Pakasing niat tanya maka malah kai supaya angka yeo mapang emang. Malakai supaya angka tolinewa sigalutu malakai supaya angka nonroi lo male baramparana misalnya matuana yo pupana na masalah niya malakai iare kama baine angkan itu lo sia-sia ia tu jakam mana ibadah makatai nah ternyata de mana hagaga si capakan uku ada cengari lolongan nasabak masalah niat tapi insyaallah alena anak kita lo boti makun raya maka sini niat nah itu satu. Kemudian kau tu malakai makin atau malakai wow awak calo boti makun raya mika dan para kau tu burane tudang. Jadi ara kau tu malakai di boti makun raya. Kulo kau nak pahang ya sange alakai ngang. Onro atenangeng. Acerwina lakaimu. Bahasa Indonesianya ikut sama suami. Oke? Nah. Aja masalah bahang. Maka na macwe laki na malomilo jamba macwe itu. Tanya bansana yero. Betul kan yero ko to macwe ko laki ye? Tegi dia mon ram tu na laki mo. Bola ana. Alita. Oh, kudur jadi. Kerja kue. Oh, saka ya. Nama gutu mate itu. Ya, tembus. Mau bayar tamil alam.
Komentoro tugas lakaimu. Calo lakaimu nak. Komentoro tugas naro. Komentoro. Mati lampu ya. Anu masiga apa? Amana kode ya roh, ya anu masiga, livari masiga. Amana kode. Jadi koto mace ko lakai na, mako metoro tu koto bersuami na. Wajib meto hukunna ini makun re mace ko lakai ta. Kalau iman nandung alu biningan da anak ya roh di laboto matua. Tada ampo ingka. Iya komuri balakai anak dena na waddi tomatu hewe tolilo macangi anak na macer wilakai na. Biasa tong kindo mapakro. Mapalakai maloloi. Maka mapalakai deva narate umuruna. Napalakai ni anak na nasaba maka da angkana melo pa ustaz. Ya alhamdulillah to syukuru. Cuma ya ron reko anak-anak ibalakai harus ikhlas maberangnya nata. Malolo umuro anak-anak balakai dena salah. Naikia kan kiri di kotorana iyewehe boleh ko kesena Kementerian Agama salah satu dampaknya ya kuibani kemalole anak-anak di bawah umur rentan terjadi perceraian. Magiro nomor sidi asa namo ba anak-anak caming kali ngada ibadangi ko laken kada apa aku mewa mi naruntu toni matua atau matua cama pesangi anakna namo cama masara-masarato maalaga ko matindro anak-anak purna balaki anak-anak to lu sereng ya aga anak-anak mana kecindo mah apa dene wading ya kubur ni balaki anak dene wadi di lu sereng ya anak angka apa ya kejajian halau alam lapong indo ina cama sara lewurang anak-anak aji pura boting anak-anak ya lapong indo lewu ni ko tengana kasoro anak-anak lewu kanang manetuna lewu kiri mate lampue naruntui manetu malinoy matuana na kabesa ada poin kamar aja ada poin kamar aja au bahaya nih kau apa kau ye ibu ibu jadi kau apa lakai ki aja kau apa kau budi apa sangat nata tak dampai kafa ini bapak na botingnya ikhlas ki pak mak berangnya nata ikhlas ki ya ikhlas ki pak komeni satu karo bapak anak kasih calo boti makun raye kado ro kasih kada ikhlas ki kado maringan naka kado na tapi matana atina tapi magero nasaba anak memang meto ha cuma ini na boti makun ray isang aletana ikhlas babatana mapasaki ikhlas babata palakai kina cuma aja mo alwe bapakmu na aja na demo jampangi bapakmu dena cede anana puri balakai puri babaene ina de ito nga na jampangi tomatuana namon nila duang tomatuana de ito malang kaga makunray puri balakai na badya aga matuana na padang aga laki na sa pega mula bireng indo mo ato iya apa to mo jampang mo paje indo mo si bambo mo hey ko la polakay wala ko pilihan maku ke denge pega mula bireng indo mo ato iya kong kamakun re mapa ko modele na makun re bansa na ye makasi batato ko wirini irigasi na piso kacede surat ceme-ceme toba iya surat ceme-ceme toba nenre masam pajatoba maka de bakasi bare ngaramu manang kamatuamu lo mu caca lo mu benci maka loto lenge lo marubangi maka loto lenge lo jampangi ro tomatu aja lah lo kasina karena boti makun rena
Jampai-jampai mata nak bapakmu nak. Paling tidak lo ko mewe sita. Harga dia boleh mu sempat si video call na ka pak. Lengkap ni maku kewe HP makada. Aga tu kare bapak. Loka-loka ki mai. Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pahangina boti makune makada litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Onro mapasau kini nawa manya-manya mapena ni to pede marepelo ri Allah taala. Uba kuling rona riwatu famulano rampe makare tu anikang etania onro ase bali bongkangang. Ya tu di makun raya ya sange keluarga sakina loki tenang. Nomor sidi kalau loki tenang isangi posisi muna. Bene ko. Aja na kalau perintah-perintah lakai mo. Dena cede maku kwe makun rai. Nulen kakaba kwe he. Biasa na perintah-perintah lakai na. Bu? Bu? Biasa kata perintah lakai tak? Oh, kani wasangnya. Kaniro? Hah? Hah? Biasa? Oh, begitu. Oh, dengan alasan kerjasama. Oke lah, baguslah kalau begitu. Tapi iya komatan resadata kolakaita. Liwat tu ado sangena. Jadi komandan aku baca sengadena si bawa lakaimu. Aja lalu nama tanda sadamu na lakaimu. Kecuali komataru-taru lakai dia merigagai gerak-gerak lakai ta. Ibu, engkau gak mataru-taru kue lakai na? Ada itu pagaga, alhamdulillah. Makasih moha. Karena boti makun raya. Lo sikit tenana nomor 2 maraja syukur ki. Aja mu mega tuntutan. Siagi boleh anak lakai isyukuru ki si bawa made cina. Apa yang itu nak bene si diurane yakin bahwa mampu itu. Dan jika ma baca sangat yang boleh anak lakai mu nak syukuru ki. 50 juta si ulang. Akara ki amin. Lo meto mi vo uno yewe mapala akara bani amin. Itu makun reva itu ni makun pertama kali Muhammad. Itu ni akara bani amin. Contoh. Kena 50 juta, jangan 50 juta. Telur na sabu si ulang. Itu kayak kero. Makara tu agar itani. Mega makare mama, cedai makasai. Contoh pancingan. Ibu? Iya kau tu maraja syukur. Ini nak boti makun resa bulan laki merah nak. Aja sana mu lupa kada mulai lupa kau tu makan lokal jual makan lokal to na. Ai mu tak perlu mempek bosi. Contoh. Ni tanah tahu mengoto Fortuner lotona. Ni tanah tema bola lopo lotona. Ni tanah tema liulawa pada ya ro foto vivat tatalu inci. Iya, angka itu katu ya ro foto angka siku. Iya kau lawa mua alhamdulillah. Iya kau calo. Pada matoi alhamdulillah mato. Cuma mataan ram itu kau calo mataan rang. Iya. Tanra tu kau calo. Ya. Tanrang cuma bisa penne iya kaliro pamage metoi lolo jamayan kar alhamdulillah tapi kau dah pernah rule mali ulawang calo to na gajolo kau itu na rayul Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan Allah. Jadi aja memegang tuntutan tuh. Kemudian kasih asam mawaddah ya mawaddah salah sidina ya dari itu matandre kasih sayang suka bermesraan dena cedek maku kuewehe boti macua masara lewureng amma ayaji lengi lewuren nah bawa aji letoi lewuren nah padahal upupanan ang kato sa libinengang mapa mulai masara lewuren nah ya rotomato
Berarti tadengi mawadana albiningan na. Bu, ito pagkaka masara leurat ko tulis si dape mo kidi. Syukur kibu ang kanate si dape. Ang kamatotolong kanate si dape de gaga. Iya. Kota na choki menre ko si dape na ang kalungup bawang. Ni bu Ibu? Awak ye tu balik ye ko dito sa lubiningan nasa nabita yang kadingnya boti makun raya si katanitan ni lima mi balik bawang ternyata iloloi atas salangata di antara keduanya agar jadi bu ibu jadi itu kutolita katani limane itulah kaita luar biasa baraka kena lo joka tapampe limana bawi limana papi ai contoh roh aku boleh lo tapau makanya lo ki bakal la bolong contoh papi sebentar pipi kipi sini dulu tangannya papi contoh nih aku mau salaman dulu pi ambil tangannya dicium lah kalau dicium tangannya papi jangan dibendreng mati nih bahasa Belanda nih ibu aja mau samping kuhe pi sini pi tangannya papi nomor anak macam itu sama mana paham perangi kadapi hati-hati di jalan pia dari tori terlak kita maka tori itu iya mi papi berangkat ya iya kalau aku balik lolo pasai lo no pi alhamdulillah aja betul si colang Mi, berangkat dulu. Ha, joka no. Sorry gora-gora ko tu. Macuani hage na fede lokam mange. Anak muda ini apa ko tu. Mana kerja, Pak? Ibu. Nah, jadi seperti itu. Harus mesra. Kedua, ya boleh koto si tanga-tanga ini tu salibinin nasa nabita. Na paturu papinya menopung Allah Ta'ala. Nareko tulis si tanga-tanga kilakaita. Karo. Ya jeri di balik makun raye. Ye kona tanga ki lakai tanah dena wadi idi jolok male patanga ta kulakai ta madosa ki ayo engkari ngani je jolok kasih roy makar rasa mai ko matinroy de malapi matana coba ni tanga ko matinro na gilitinro na borang ebo boy ebo bale ko na tanga ki lakai ta aja jolo ni di tapa male patanga ta kulakai ta madosa ki ye kona tanga ki lakai tabaja sangadina ye ba mo baja tanga ilakai mo bebelo na mita ko kasi rom matera sa mapakatataw man niya pa sipo ni ay boy wattu na din na sipo tuli mo tanga mo para bade wattu na kay sina si badege sina yan ko wattu na ay bu berarti ya waktu nami malolo lakay na naboji mi sipo lakay na tolinita seta man ni astagfirullah ibu tan na sipo lakay mo bayi ko sipoy bu magi na sipo lakay ta astagfirullah boy ibu ita kaja jolo mau talada ma banter ma como itu jolo iya sinai ma como ngwata ma kompa ibu jadi apa ada bu na dia akan aboti makunda kada waktu nang kisina laki ta si badege sina hoji bu kalinga bu angkai ya kaja jange guru tama to pura rampai ye makun raye ada apa kamar aja ye makun raye kasih metan apa malakai maki si buku mani engkali ngani jolo jadi syukur kidi bu ba idi mo sipolaketa
Maka pa yebe makisi buku ni na malakai lakai na makisi buku to. Allahu alam magamanihan na terjadi malam pertama si sabi isi buku yebe. Jamaah. Alhamdulillah. Suku ikaro bu agaro. Agaro onro bahagia na ro. Namo isi buku na si. Ya boy ya roe abe. Mana kana caca laki na sipo. Ai bahaya keadaan ko mapako ya. Oh dia pun caca beda tahoji mi. Alhamdulillah. Macam gotoh ya ibu-ibu SD. Boy, ikut mana boleh macam rambut gue. Bo, alhamdulillah. Karena jadi selalu kita bermesraan dengan suami. Alhamdulillah. Kemudian bo timakun reye. Koto mace ko laki na tanya tu cule-cule yero aga tanya tu anu sia-sia yero ye ko yan nasungi laki busarangi inu ngaga laki Ibu ang kasi di waktu yaro na bita joke bolana anak-anak ya sangi Fatimah jajar waktu na latu bolana anak-anak naruntui Fatimah manampu batu na pake malilu itu pak di Toriolo ya malilu batu na pake mapisangi Fatimah ko na bita kada ya Rasulullah benewa dikasih tasuro manetu tak sedina Ali malinga nga budak sarak kami nang kakasi wadi bati-batingin jama-jama aku boleh liwa je kasi anda sarasaku gana jama-jama aku boleh akan asa nabita erwetwe maka nabita jeng kalinga nak boti maku kan nabita nigi makun rai turun pali pusat na pusarangan yang andre lakaina yaitu turun pusat na lapo makun rai manca jipalawe boleh ripacalan na pinaraka sepanjang 7 hasta Bu Bu tulitan na semua lakai tak kopi teh susu sedia alhamdulillah itu kesiram mate susu putih iko mani bawang susu putih togi susu agak togi amak kono aja jamaah yang rahmat Bu alhamdulillah Bu makan ni boleh kau tu pegawai tu mapasa oleh mani dia nama rigaga sekali-kali boleh lah sebagai kekotang umat dibagi-bagi dale boleh lah ya kau mapasa oleh ki cuma jatuh si nolai tutu so ele online namo kopi mi online to sagara online to ikaju online to cecapo online to wisanaga online to kali batu ju bawah nih kali ni mau tanah ada mak bantu ye makun de como agak sada kali pisang gore boy ada baik kak ibu jakama na malunra ni na sunna pak baru olengnya daripada idi dengan kata nasuangi akhirnya jatuh cinta lakemu si bapak balu olengnya maga aja musalangi lakaimu jadi kau nak gennak kau dua jangan salahkan siapa-siapa apa idi mato makutu ya kau pengali skincare tapa lupa masih gak napa 70 mata pala sunnah na tebati me burangi inungan lakai na kopi yarga teh Bu alhamdulillah tapi aku bahasa neronar mau ditang macam menguatangi mabanta insyaallah matinulu pusarangan relakai na apa buti na macam iya memang masa gitu makun raya tanah macam berarti berhasil ilakai na itu kare manasui na cobai manrei anak-na manre toy manre lakai na manre toy napa birisi kola maria manre toy tanah macam pada yero jamaah yang rahmati dan dimiliki Allah alhamdulillah ma barakai berarti berhasil lakai na kemudian idina boti makun raya itu pertama yang salah kedua nigi makun ray alena sapuru sangi janggo na lakai na agaro ale angka kini na alena sapuru sangi janggo na lakai na jaka gemat na anak na napi toro tomateriolo kotolo masih kolo tidi na itu ada itu jaka gemat awak na bahang
makun rajar sapuru segi janggo na lakai na jaka gemana anak sin rubai decena na rekoto mapandre sisto sisap buto maluhu. Bu, bu, angka janggo na lakai ta? Angka? Siapa ikut dia gaga? Jamaah. Bu. Ah? Ay lori patutu salah kaya be. Bu iya be. Bu oke itu ya. Itu dah. Boti makun raya. Kemudian bakai itu balik ini makun raya nak tena. Makin nabi tak hakul daudi alal mar'ati. Ajak musubui hakna lakaimu. Ibu yaro komelawi lakai terusi diewe aja tacia. Madosa kitu abak ko nakabiki lakai ta ni sampia pa kabina lakai tawe katalu madosa la pumakun rai selama 40 hari 40 malam. Karena lo lesu melo dampeng alhamdulillah. Lesu ni melo dampeng. Kemudian Allah tajar firausahu aja lalu musale kamara na lakaimu kong kamobi matinro kolebo na kasoro. Maknana sedangkan kamera dena wadi isalai apalagi boleh isalai tanpa izin dari suami itu tidak boleh. Makoro masuk nah. Terakhir wa antuti amrahu. Pakai yang aga kaminan na hoji lakaita. Ya jadi di makun raya mak gaya ki untuk menyenangkan perasaan suami boleh selama tidak menyalahi syariat agama Islam. Ya kona hoji nak baca sangat dia laki mu minta makun raya pak baju SMA, alli ko baju SMA baju SMA. Ya ridi macucue kwewe he. Ia kona hoji la kita moba mita makun re pabul mata palsu tatongkang aliki. Na hoji ko mita ko tito ero malabai cilana ali toko cila taruto malabak kwe. Cuma aja keluar nimo harangi hukunna. Pakato je nenek pede kemengi. Nakaluma na yen ninna he. Napa na palete ko cila na liwal labak na he. Kedo ninge de na kedo cila. Apa lete posisinya. Ibu, jadi eko macil laki dan mereka melebat togi manifi togi silakan. Tidak jadi masalah. Yang penting aja takallu yang nita ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluarga dari sisa api neraka. Sampai jadi waktu muna apa kesingi, yang kalinga dana laki muna, ketuduh pajaja muna, apa kesingi jampa-jampana nak. Paling tidak farla dong tanah insyaallah angka kitu na rasa ridha Allah ridal walidai riono pung Allah taala tergantung boleh ko riona duwewe fajajata ya naro wala asifare ngarangeng untuk alena anaki calo boti makun reye ambagi-magi tu nak tancaji keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin supaya lebih mak barakai eloka mamagi-magi naga sana nawadi mapaci boti makun reye mewai minta doa restu sama bapak maga aku tuh no abis tuh kina jabat tangan sama sebentar ya. Tambah-tambah ngaka volume na mikko si bay pendek to volume apa nya ya si sekice deh Pak si lampu ya sini juga geser kena ya kita sungkaman sama bapak nak ya minta doa restu sebentar ya tundukkan kepala sejenak jangan lihat saya nak ya tundukkan kepala sejenak ingat semua nak ya yang ramana ni bapak ta emak ta ngerangi nak ngaramana ngerna ngarangi waktu tak bicu ya waktu nalo mapalau bapak tak cari rezeki tak pandang waktu ya
panas kepanasan, hujan kehujanan, sakit tak pernah mengeluh bapak tanah. Sakit tak pernah dia mengeluh. Kemudian mamata juga. Jadi ingat semua itu nak. Ingat itu. Tak faham nak aku mak basogi kak nak. Ya. Baca istighfar dalam hati nak. Boti makun raya. Sabar kina. Dan ya syukur kina. Bapak tak mani. Weng kalingan karya bau nak. Dia ni balik gagam mata nak. Baca istighfar dalam hati. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pak goncin na tengah na suruga nak sempah aja 5 waktu. Tengah na suruga ya nak. Lisak na suruga nak engke kau mata. Ampai iliman na bapakmu nak bau ya cium ya, jangan lepas, jangan lepas. Jangan lepas. Pak tak dampengi kak marah aja pak. Kamana pura batasik ke atita. Kamana pura ki ubali bali pak. Tak dampengi kak marah aja pak. Pak terima kasih pak. Pak jampata bimbingata Dew lempak lah pak. Sini ni tu pak pede cengel lopor ya leku. Perla doa kami tu bawa pak. Pengalak tanam pak lagi. Dek gak agak pak gangkan lah. Boti makun rena, bayangkan ibumu hadir di depanmu. Bayangkan ina limana to makmu itu mampai tangai kare rupana bapakmu nak. Pandang, bangkin nak lihat mukanya bapak. Bayangkan ibumu hadir di depanmu nak bersama bapakmu. Coba peluk bapak, peluk. Ya, jangan lepas. Minta terima kasih, minta doa restu nak, minta maaf ya. Cium keningnya bapak tanah, cium kening bapaknya nak. Ya nak keningnya, ya keningnya nak ya, keningnya nak ya, iya. Nak silakan duduk, silakan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Sehebat apapun diri kita, ya, sekaya apapun diri kita, kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, jangan harap bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak nantinya. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi wasabilil haq. Nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.